Super! Tupot приближение. Ennu peame jõudma. Hea sööta. Странное приближение. Vaata, pikk tuleb jälle. Esimene. Ну вот теперь слишком близко типа траву снимает. Пошел! Сам! Сделаем так пока что. Ja pall! Подача. Christopher, miks sa ei lähe? Teete vahet esimene. Jarek, jää tagasi. Hästi, Jarek! Mine juba. Hästi. Lase. Hästi. Jäta, no puhka, hästi. Puhes purka. Ette poole. Jarek, mine! Vaata siin! Georg, leia juba! Kohe. Kristjan valmis. Oota korra. Christopher, tule! Georg, käes pooli. Kristjan, kes kaitses? Parem kaitses. Arsenij, bliže! Ülekaal on siin, appi siin! Ütle mina ja mängi. Kolja Kibras sai pravilno auto. Anna Koljale. Õige auto. Roogila mees. Artjomi tii! Anna ta! Omma jooris. Ole valmis ja palli saab. Läks! Ole peale! Esimest! Hästi! Ära! Jarek, oli! Artjom Senta! Meile saab! Käest ära! Appi, tagasi! Jarek tagasi! Max, bravo, давай.
Hästi, hästi, kuradi vaja! Ei lase koridor kiiruse peale korra! Hästi, hästi! Ja söö! Davai, maks, davai, davai! Soomus! Jätkame, jätkame, jätkame! Lähed! Hästi, hästi! Proovi! Hästi, hästi, Krista! Hästi, hästi, pole midagi! Väga hea, näoga! Näoga! Hea mängija keskel! Тимура сегодня Õige, Marusi, õige! монтажом ТикТока. Почему такой лайк, из которых один он фамилия поставил? Почему писать позволит? Два лайка. Он выложил, лучше двойку, и там 4-0 Давай! Стоп! Его один лайк, Чего такое? Столько метров, а не вообще. Артем, если трудно, помогайте! Это поле, это напряжено! Видите, матушка, которая здесь на линии будет на тебя близко? снимай, я еще почему-то. Vaata, enne tuleks asi balansis. Kõik ära, vaata, et kõik ära ei kao. Зачем ты пойдешь в урну? Jälle vastu jalg. Õige. Vamos! Что ты делаешь? Забивай сразу! Куда он пошел с мячом? Забивай сразу.
Все 50 евро входит, понимаешь. Чего будет вратаря бьет меня. А снял этот момент? Снял. Главный бомбардир. Поснимай. Почему ты трюки надо делать? Арсений, не надо эти трюки делать! Возьми с собой иди ящик! Aueri! Nouse kaitse, nouse! Aatli pysuu alasen kesken lavalla. Arsenis, Brasil! No järg lõpuni! Järg on! Aroos! Hästi, hästi! Esimene pall! Arseni, et ta tohi meest asja poiss! Üks võtab! Minek on! А он сколько забыл? Я лежат в выходе. И что было? Что в повороте, да, что в повороте. Anna! Eks! Jarek, hakka kohe jooksma, ära oota! Ära tule tagasi! Aina se nyt on kohtunik Сменил paikka. Гавроша и Придова, потому что он Autis käis ära juba. Vaata üks ei jää seal keegi. Mis keskele? Kristjan! Kristjan! 16! Kristjan, 16! Kristjan! Emmi! Ära valmis, käi, kaks. Kristjan, tule! Tubli! Davai, bravo!
Markus, tee liikumine vastu, palun! Liikumine vastu! Hästi, soor! Peata kinni korra. Korras või? Okei. Erik on kaabis. Näitame, Artjom tõuseb ringisse. Artjom tõuseb, hakka siis. Hea Erik, hea! Зачем ты просто начали? Одну вот так в сторону нужно. Arseeni! Jarek idет, куда уже идти? Jarek идет, в эту зону пойдет. Ярик пришел, дай игру, туда, тебе давай. Ребят! Надо! Artjom proovib või? Lukas, 2 jalga maas, eks, ära lenda, ära hüppa üles. Artjom proovib või? Teen Artjom, proovib. Попробуй! Ai! Okei, unusta ära, läheb edasi! Hästi, läheb, läheb! Pane minut, pane! Koha sisse! Oi! Kristjan ka, kus sa leiad omale? Georg, kes ei ole üle üks mängija! Почему ты идешь опять? Почему ты отходишь? Айда, Артем, помогай! Oi hea! No! Hästi! Sa, jookse! Ära karda, Jarek! Võta pall mängijast eemale! Robert 40 mängib! Okei, pane! Jarek, mine! Играй! Terve! Roosa! Õige!